Sinishare nje bazalwane ubuhle bama-vegetables. Would you believe ama-vegetables nje odwa lawa odwa le bazalwane mash, potato mash, and then tomatoes, khona nesoya la, and then i-green salad-ke lena, and then ubrinjolo lo bazalwane, ubrinjolo from this ubrinjolo to this. Ngikhumbula the other day nganginabanye abazalwane enye ifamily and they were like, hey, asudle thina ubrinjolo. And then ngavele nje ngayithulela ngawenza kanje bazalwane, ngawafaka emapletini. Belokhu bebuza ukuthi yini le, ufishi noma yini? Ngithi mina badla baqeda bazalwane. And then hey bo, to their surprise sidla ubrinjolo lo, and babengenankinga ongabagulisi kukuthi nje babetshela ukuthi abawuthandi. So this is it-ke bazalwane, ama-vegetables nje odwa lawa akusilipapa leli, yemesh, iyamazambane. Siyabonga-ke bazalwane, nje sinikhombisa ubuhle bama-vegetables. uNkulunkulu asiphe wona ukudla organic bazalwane. Sitshalele lezi zinto lezi esingakutshalile yini? Okay, amazambane kuphela kangatshelwa athengiwe, nani thimbo, no-onion, but ukherothi, ulethisi, utamatisi, zitshaliwe zonke lezi zinto. Ubrinjolo, siyambonga uNkulunkulu, haleluya.